Whakaalawhalahi atu, hānei hado tūla do wala tāla tutupu ke lata ia mui pūli he pōnei. Whakamua toko hivang flumatolu e pāsese ne hoko mai ki he motu e māma hea hui neawhi, ka nākai no nofo pui pui. Mai he tau whakailoanga, mai he whakatuwhano, he aho whaiumu he o kioki whahitapu, toko taha e tangata whou ne kua pikisia ki he ngangau kōwisi hongo fulumahiva, mai he taha matakainanga ne no nofo, o loa ai ke taha e kaina. Kai mau ngai ni e numela ke toko lima e tō tangata ne no nofo pui pui he mga honei, ne kua mau ai he ngangau kōwisi hongo fulumahiva, hane i tō walatala ia. Ko malolotu ai e toko lima he tau tangata ne maua he kōwisi hongfulumahiva he ue tau whahitapu ko mole. Mai alo tolu toko tolu ne pikisia he ngangau kōwisi hongfulumahiva. Taha he tau tangata fōu ne maua he kōwisi ne whenonga mai he whakalele he whahitapu ko mole. Koe tau tangata tuko ua ne toe koe tau matakainanga whetata aki ki he tau lotakaina household contacts mai he tau nimela whakamua ne pikisia he ngangau kōwisi he tau whahitapu ko mole. Katoa e toko walu e tau tangata ko pikisia he ngangau kōwisi hongfulumahiva ke he motu he tau mga ho ko mole. Katoa ni e toko lima lau tolu ne maua he ngangau kōwisi hongfulumahiva ke he mga ho nei. Taha e tangata whou mai he tau matakainanga whetata aki, ke he tau lotokaina household case mai he tau whakailoanga i ne awhi. Toko tolu ko malolo tuai mai na kai maua he ngangau kōwisi hongfulumahiva. Na kai whai matakawi locations of interest ko whou ke mga honei. Tumawanga ni e motu ke he papahi ongo whakaofo lanu ango. Whakamanatuanga mai he tau ofisa he whahi malolo sino mai whakatuwhono ke he tau tangata he motu ke tui e tau pā ihu mai ngutu. Whakaonge tau Rock Safe Contact Tracing App mui tua ke he tau whakatokatokanga he whahi malolo sino mai matakise atu ke he tau lākau hila Niue COVID website ke lata mai tau whakailoanga. Nā kaitalia he iki whakawhili toko lunga ha Niue, ko lilifu ko Craig Coxhead, e taha tohi ole he matakau Olofu Apollo he motu, ke utakehe e matakau Olofu Apollo ha Niue, ne whiwhili ai he matakau Niska, ke aua watu e lau tolu ki he tau wheua Commonwealth Games ki Birmingham. Pe he iki whakawhili, nā kai manako ia ke utakehe e tau siana he tau tangata pele spote ha Niue, ke watu ke whetoko mai hingoa ha Niue ke he tau taunanga mahuinga pehe nei. Pe he whiwhilianga he iki whakawhili, nā kai talia i e tuhi ala nei, ha kua kisia ki he tau tali mai he matakau Niska, kua tōmui lahi ke tau ofi he matakau, ha kua whitāni e tau whakatokanga he mau. Pe he lilifu iki whakawhili tiko lunga ko Coxhead, pese ni he mai longa ia, koe nā kai muitua e Palestini mo he matakau takitaki ha Niska, ke he ana whiwhilianga he aho tōlungu fulu mahina Iuni, kua nā kai lata ke ta ofi e tau tangata wheua se poti, ke watu ke he taunanga mahuinga nei. Koe taha wala he tuhi ole fōki he matakau Olofu Apollo, ke he whakahala e matakau Niska he nā kai muitua ke he whiwhilianga he iki whakawhili. Ka pe he e lilifu ko Coxhead, pese ni he pihia kai nā kai kisia ia e tau kakano mahuinga ke he wala nei he tuhi ole, ko mena ia nā kai talia fōki e ia. Kai mahino mo e hokulu e tau manatu he iki whakawhili toko lunga ko lilifu ko Craig Coxhead, hangau ia ke he takitakianga he matakau Niska. Pe hea ia, whakamahino ke he Palestini he matakau ko Maru Tālangi, mo pe he iki whakawhili ki sia maali ko nā kai muitua a Mr. Tālangi ke he tohi whakawe he matakau Niska, kai tupe lahi fōki ke he tau pūhalanga hua he takitaki he matakau Niska, mo nā kai mitaki ke lata mo e tau whakaholoanga spot he motu. Pe hea ia kua tonu mōli ke whakakise e tau manatu tupe, he tau tangata pilesi pote he motu hangau ia ke he takitakianga ha Mr. Tālangi ke he whahe spoti. Koe la ia kua whaile kua pehe nei kua tupu ke he tau whakaholoanga spot he motu, kua hoko ke he tau whakawhilianga lahi, mo e kua longona e whiwhilianga he iki whakawhili toko lunga he motu. Koe tau puhala tonu hia ke whakahakua ke tau whiwhilianga halau tolu kona nofo, ke he tau kotowhanga, ke takitaki e tau whakaholoanga spot he motu, kua lata ia lau tolu ke mailonga mo e whanonongo ke he tau whiwhilianga nei he iki whakawhili toko lunga, ke maua e mitaki mai tau wheua spot he motu. Ko māma hea hui neawhi ni tuku whanonga atu ai e whalu tau tangata Olofu Apollo, Norman Misi na tukala mā tuatahilangi, kua tuku whanonga fōki Palestini he matakau Niska ko Maru Tālangi, na menasā he matakau Niue ka watu ki Birmingham ko Brad Ikinapule e tuata. Tō whai mga aho he nanofo lau tōli ki New Zealand, tō o atu ke he tau wheua Commonwealth Games mo e matakau katoa, kua manaki ai ke kamate tau wheua Commonwealth Games he aho ufu mawalu he mahina nei ke motu ko Peritania.
Ko e palimia li lifu ko Dalton Tangilangi ha ia he mga honei ke he motu ko fisi, whahitapu nei ke lata mo e whanoanga ke limong fulmataha he tau atu motu Pasifika, tau Pacific Islands Forum. Ko langona foki ke he whahitapu nei ke he tau whanoanga lalahia, ko nā kai manako e motu ko Kiripasi ke eke mo taha tūtaki he matakau he Pacific Islands Forum. Ko ofua e whalo he tau takitaki he tau motu Pasifika, kai ko e whiwhilianga he motu ko Kiripasi, ha ko nā kai whiawhia e whakatuwhanoa Kiripasi ki he tau whakatokaanga ngahua he matakau forum. Hanei e whalua tau tala mai he motu ko fisi, ne kua whakalataha ki ai palimia ko Tangilangi mai hana a tau ofisa ngahua. Ke heo kio ki whahitapu kua mole, taha whanu ni ko whakawhita ki ai palimia mo e iki pule he motu ko Tuvalu, ko whakamoli ai he palimia li lifu ko Dalton Tangilangi, e taha maweheanga, whehanga ianga he tau whakatuwhanoa Niue, mo e whakatuwhanoa Tuvalu ki he ofisa he komisena tukolunga Tuvalu i Suva, ko whakakise mai he whakailoanga mai he palimia ko Tangilangi, mo li lifu iki pule ko Kofe, e tau manako he tau whakatuwhanoa Neua, ke whakamalolo e tau whakawhitu ianga, mo e whehanga ianga he tau tangata he tau motu Neua. Mai langa whoke Niue mo Tuvalu, kua lahi le kua ki he tau hiki anga he matangi, kua lauia lahi e motu ko Tuvalu. Pesi ni ko e whakamori la ia e tau maweheanga whakatuwhano ki he whakatuwhano, ka kua lewa ni e whakawhitu ianga he motu ko Niue mo e motu ko Tuvalu. Tali mai he tau waha i whakamua, ne watu e whalu tau miso nale ha Niue ngahua ki Tuvalu. Mo e tau tahe awhi hiwe seo hivungu fulu ni tau se ai. Tali mai he tau waha whakamua, ne watu e whalu he tau miso nale Niue ki ngahua ki Tuvalu. Mo e tau tahe awhi hiwe seo hivungu fulmaanga ne tau se ai he whakatuwhano Niue, e taha whakatokanga ke ta mai whalu e tau mga whaua Tuvalu ke no nofu mo i langamatai e maanga ko Waiea. Ko e tau mga halana, ko e maanga ko Waiea e maanga ne mua atu e tose he motu. Ke he tau hokotaki to tonu mela tangata he motu he tau uawhi hong fulma fitu, kua tupu e puke tangata he maanga ko Waiea. Ko malikisi hake mai he maanga ne mua atu e tose, ke eke mo maanga numela fitu mai he tau maanga toko hong fulma whaa. Ko Tuvalu ko e motu ke hong fulma hiwaki, ke kua whakamoli e tau maweheanga whihanga ianga mo Niue. Lalafi atu ke ai New Zealand, motu ko Saina, Singapore, India, atu kuke Ailani, Samoa, Thailand, Australia, Turkey, Cuba, Papua New Guinea, Kosovo, Japan, Italy, Brazil, Indonesia, Chile, mo Peru. Whalo foki a tau whanoanga ne kua kauwhalataha ki ai palimia, mai hana matakau ngahua ki he motu ko fisi mga honei, ko ulau tōlu ne whanonga atu ai mo i palimia, koe tau ofisa he whakatuwhano, koe tohi kupulahi he whakatuwhano Peleni Tālangi, tau ofisa ngahua ko Tangaloa Morrissey, Rhonda Siakia, Monola Morrissey, ahai ai foki ki he motu ko fisi mga honei, a Coral Pasisi, Dr. Josie Tāmati mo Brendan Pasisi, mai he matakau tofia Niue, mo Niue Ocean Wide. O atu e lau tōlu ke taha tauseanga pauaki, ke whakakise e taha whakaholoanga koe tau Ocean Conservation Credits, ke whakatupe e taha wala moana ke langomatai ke he Now Trust, e le veki mo i pui taha seo pasene ke tau wala moana ha Niue. Koe taha whakaholoanga nei ke he mai he tau whakaholoanga whono pauaki he tau motu he Pasifika. Kua whakahako whoki e taha whono mo e whakawheleweanga he palimia ko Tangilangi, mo e palimia he kautuko tonga ko lilifu ko Siaosi Sovaleni, pihia mo iki pule whiwhine he motu nā ko tonga, ko lilifu ko Whekita Utoi Kamanau, ko ia ko iki pule he Foreign Affairs ha tonga. Ko whoaki ai he palimia ha Niue, taha e siau awhi paanga, ke langamatai e motu ko tonga, mai he tau masimaskelea ni lauia ai e tau tangata me motu ko tonga ke he maunga hunga tonga hunga hapai ne pā ai whakaonfo he mahina ha Januari he tau nei. I loa mai whoki ke tau whailoanga he whakatuwhanu ko whoki onu o fulu e awhi paanga ko whoaki ai ke lata mo i tau mga whaua he tau matakainanga tonga ni kona nofo ai ki Niue ke lata mo i halau tōlu tau mga whaua ki he motu ko tonga ke he mai tupe nei mai he tahe seo awhi paanga ko whoaki ai ke lata mo i tau langamatei whakatuwhanu mo i motu ko tonga. Ko whakatutala whoki a laua i tau takitaki ke he mahuinga he tau ngahua ke kauwhalataha i tau motu Neua, mua atu ke he lewekianga he tau tūta walatahi a Niue mo i motu ko tonga. Ko whakakise whoki e tau manatu whakauelahi he whakatuwhano Niue ke he palimia tonga, ke tau langomatai ke ta atu e matakau kumikumi he whakatuwhano ke he uluulu ko Pevalisi,
ke kumikumi ke he tonga fusika mai he motu nā ko Taiwan, ni pēa i ke uluuluia he mahina ha me he tau nei. Kua manaki e matakau he palemia lilifu ko Dalton Tangilangi me hana tau ofisa ke liliu atu ki he motu ko New Zealand he awhlei le whahitapu nei. Whakau atu ki he tau ofisa ngahua he whakatufano Niue kua whakalataha ke he matakau he palemia ko maeki ke pokia e tau ata nei ke whakaonga he BCN News. Toko whaangu fuluma wha e tau tangata koutou New Zealand Defence Force ne kua whenonga mai ke he motu he mama he aho nei. Koe kamata halau tūlo tau ngahua ne whaingoa e koe Tropic Twilight. Lahi e fia he komisina tukulunga ha New Zealand ki Niue koe lilifu ko Helen Tana ke whakawhileweia atu ki he matakau nei ne hoko mai e he mama he aho nei. Tono nofe matakau nei ki rea langi e la kepa ke he tūlu e tau whahitapu atu liliu atu ki New Zealand he aho ua he mahina hao kuso. Ko helo tōlu a matapotunga hua ke lang matai ki he whaulu a tau whakawhawanga ke he whakangahanga mitaki he tau matakawi mauinga he motu. Mua atu ke he whale sa iene, mua tau whale mumuli, mua tau whale koko he aonga tukulunga Niue. Whaulu a taunga hua whoki ki he tau le kua tupu whakaofo Disaster Response Desktop, mua taunga hua ukutahi divers ka onono atu ki he matahala tahi he uafo. Pehe mai e komisina tokolunga ha New Zealand ko Helen Turner ki a BCN News, mai he ua e tau kwa mole kwa langa ua te he hiki nga hua Tropic Twilight ke he motu haku tau ngangao ko visi hongfumahiva. La he fia hana ke whakawhiliweia e matakau ke motu. Taha matakau whoki ne he motu o New Zealand ne he hoko mai ai he whahitapu e kua mole ne whahingo ai koe New Zealand Medical Assistance Team ho hoko mai alo tūlu he wakalele Hercules whahitapu kua mole ke langu matai ki tau ngahua he whahi malolo seno mo e whale ngangao he motu ke he tau tuluianga po ke tau takitakianga ke lewe ke motu mai ai he ngangao ko visi hongo flumahiva. Katoa e toko hiwa lo tolu he mtakau. Koe toko tolu e tau e ke kafo, tolu e tau nosi. Ue tau tangata lang matai ke he tau puhala uta ngahua he mtakau. Logisticians mai he whahi tamase awhi. Moe le kua tupu whakaofo ha New Zealand. Moe takitaki he mtakau. Whakatu tala BCN News moe takitaki he mtakau ko Martin Butte. He mama he whahi tapu kwa mole. Moe whakamama mai e ia. Halo tolu amatapatu ngahua. Ke he motu ke lang matai e whahi malolo sino ke he tau whakaholoanga kua whakatoka ke lata mai ko visi hongflumahiva he motu. Mai longa e Butte kua mole e ue tau kua ngahua e whahi malolo sino mo e nakai la whainga ngau ko visi hongflumahiva kua pikisia he tau tangata he tau maanga. Mai he hawhangianga, mai whakataanga ke whenonga lo tolu mai New Zealand, mai na kai nonofu pui quarantine free travel. Kua hake tau Niumela ko visi hongflumahiva ke het motu he mga honei. Koe mena hanei asi whakawhano mai e matakau New Zealand Medical Assistance Team ke langomatai e whahi malolo sino ke he wharua tau whakaholoanga mai tau whakatoka-tokaanga ko visi hongflumahiva. Pehe mai a Butte ki a BCN News, koe whalu he mtakau halo tolu kua whainga hua ke he tau motu he Pasifika tunga kuki ai lani ke langmatai ke he halo tolu a tau whakahorohanga ko visi hongflumahiva. Asi mai longa whoke lau tolu e taunga hua kua mea ke langmatai e motu ko Niue. Talahau mai whoke Butte to mea ke halo tolu a tau whakawhetuyanga mai taunga hua mai matakau whahi malolo sino ke langmatai au tu whoke a lau tolu. Tono nofu ai e matakau ke he ue ta whahi tapu ke he motu a tau liu whenonga ki New Zealand he whahi tapu ka hau. Ke he wakalele taha ia whoki ni Hercules ni hoko mai ai mo tamai ai taha koloa mahuinga ke lata ia mo whahinga hua malolo hila koe taha generator ia ini sini fuo nei tamai ai ke lango matai e tau puhala ke tāwilia e hila he motu hakua whalikua he tau whahitapu e kwa moli. Tola he makaukau e tonga hua, he matakau, he male wakalele, he aho ua komale ke whakawhano mai e masini generator, mai he wakalele Hercules ke he whalehila i tuila. Ke he aho lote whahitapu komale, ke he matahalong whumaua he pale la, ne masa whakao fwe hila. Mai longa BCN News koe whakamohui e matakau, ka hua hila ke he masini generator 4, ke he tau mga hoia. Kua manaki ke he masini generator 4 nei, ke nā kai liu e motu ke massive kao whahila ke loa e tau aho tunga whakamua. Ko e whahitapu nei, koe wakalele ke tolu aki. Ne hoko mai mo e tau pāsese mo e nā kai nonofu pui ke he tau kaina pui ko quarantine free travel a ia.
Ka pese ni he pehe koe nā kai no nofu pui kai haia e whalo he tau pāsesi mo atu ke lau tolu te tangata no nofu motu ne kua whiwhili ni e lau tolu ke no nofu ke tau kaina ke tolu e tau aho tō mai ke a lau tolu ke o mai ki whafo. Whalua tau pāsese ne whenonga mai ki he motu koe tau tangata ni nofo ki he motu. Mai longa PCN News whalu i lau tulu kua whiwhili ni ke nonofo pui ke he tau aho tulu whakamua mai he mangaho ne whenonga mai ki he motu a tu whakausi e tau sivianga aho ke tulu aki. Koe mahuinga e whiwhilianga nei ke lau tulu ke leweki mai pui ha lau tulu a tau mga whawa tau kaina mai tau tangata he motu. Mai longa fōki e tau whalinga hua mahuinga mai tau whale koloha ko tau se tau whakaholoanga ke leweki mai pui halau tūla tau ngahua mai tau tangata ngahua. Ko whakailoa ai he uluaonga he aonga he tau whanau iki Carol Edwards ke he tau whulinga pepa he tau whakatokanga fō ke lata mai aonga. Pehe mai a ia, ka pehe whai matakainanga po ke mga whaoa koe ko whenonga mai ke motu ke toka e tau whanau hamtūlu i kaina. Tōna kai whakata e tau whanau hamtūlu ke o mai ke haonga, a tu whakausi e tau sivianga aho ke tūlua ki he tau matakainanga po ke tau mga whaoa nei ni na nofo mumtūlu ke tau loto kaina mo ki sia ke tau sivianga halau tūlu kona kai moa henga ngau kōvisi hongfu mahiva. Kua whai whakatokanga fō ke whale tupe Kiwi Bank he Commercial Centre i Alofi, tui tu mau e tau pā ihu mo ngutu, holo e tau lima aki e tau lupo wai whakamea lima, no nofo whakaweha, mo he hai ai whoki e contactless use pay wave ke lata mai tau tutungi card. Tokolonga whoki ni e tau whale koloa kua whakatoka pehe nei halau tōlu a tau whakaholoanga, ke mui toa e tau tangata ki ai. Kāna kai whai pā ihu po ke pāngutu a kai, tōna kai mai ke hu ki loto he whale koloa. Pehe mai e te kitaki he whahinga hua leo ko Tim Wilson he tau whahita puka mole, kua lata e tau pāsese ni o mai ki he motu, ki mui tua ke he tau whakatokanga he whakatuwhono, mai whahinga hua malolo sino. Ke tui e tau pā ihu me ngutu ka hu mai ki whafo he wakalele ke he tau mga hoosi. Kāna kai tui e tau pā ihu mana kai mitua ke tau whakatokanga he whakatuwhono, mai whahinga hua malolo sino, tō whakahala lo tūlu ke he limuhufulu e tau tālā. Ke whakausia ki ha tau tōlu a tau walatala ke hao whaiu me whaitau pui ka mole, ne whakahoko e tau whewua pele soka, ke lata mo tau whanau iki ki he motu, e tau atu tau lima ke he walu e tau, mo e atu tau hiva ke he hongo fulumaua ko lau tōlu e tau whanau aonga ke aonga tukolunga ia, ko e tau matakau ne malolola hi ke tau whewua mai aho, ko e matakau ha alofi sipihia, mo e matakau ha vaiea, hanei a Saraya Mangawa, mo e tau walatala ia. Hongfu maua e tau matakau he katoa ne pele ke he tau whewua he aho whaiumu kua mole. Ke tau atu tau lima ke he walu katoa e toko wha e tau matakau ne pele ke he aho. Koe matakau ne kautu he fufuta nei ko alofi. Tu ua avaya we tu tolu a avasele. We tu wha e matakau haha kupu ne maua ke he pale mahuinga. Ke tau atu tau hiva ke he hongfu maua katoa e toko walu e tau matakau. Koe matakau ne mua te malolo ke he weweheanga nei, kau tuai a alofi guns, tu ua a vaia, tu tolu a alofi bullets, moi tu wha e matakau ha tuapa. Mai longi BCN News, tahe tau tangata pele ha tuapa ne pākia ke lea, ke he tau pele whakahiku whainolo ke lata mai tu tolu mo alofi bullets. Lahi e mas ke lea asi whenonga mai e ambulane ke uta a ia ke whalenga ngao. Moena kaifkau si e whainolo nei asi fua ke ange e tuapa e kautu kia alofi bullets. Ke he taumatakau ne tū taha mauai e palepale ke he tolu siau e tau tālā. Taumatakau ne tū ua palepale ke he ua siau e tau tālā. Mo e taumatakau ne tū tolu palepale ke he tā siau e tau tālā. Hahai ai e taumatakau osi e tau palepale ke lata mai taha e whiwhine. Mo e tāne ne mua te makaka e tau pele ke he whangafulu e tau tālā. Mo e tau palepale mai i a Kendras. Lai he whakau e mtakau Niue Football Association ke lau tolu kua langomatai ke whakatupe e wheua ne whakahoko he aho whaiumu. Lai hi whoki e tau whakau e ke he tau whanau, tau mamatua, me tau langomatai osi ke he aho. Tau whakahoko e wheua se le polo soccer hawhangi he tau tangata tāne, mo e tau tangata whiwhine ke he whahi tau pukahau aho whaiumu, ua flumatoru he mahina hau iulai. Ke he whanua aonga he aonga tokolunga Niue, ka mata he hawhe mata hola fitu, he pongi.
Tō tahai fulufruala he tau whiua sipoti e ke lata me hatau tōla tau whānau. A mana ki atu fōki ki he halau tōlu, tau whiua sipoti he aonga tukolunga he ahawhlaile he whahitapu nei. Ka e ma vehe atu mga honei, tō liu ke whileweia ki he pō tuloto ke lata e me tō wala tāla tutupu whakapiri tānia mō Saraya Mangawa. Ka ko Estapavi ne ma vehe atua he mga honei. Muri ne pō, nono whā.